Yes, turi ku gicamunsi cyari tariki 9 z'ukwezi kwa munani 2025. Twongeye kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba tuje kureba update zigezweho muri aya masaha aho abarwanyi ba M23 bongeye gukora ibitendo bikomeye cyane bagahagarika amafuso ageze kuri 8 yose yaribye zahabu azivana hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibindaje ngende mbigwereza gatano kuri kagenzi kako ariko hagataho reka nguhereze ikaze maze twinjirane muri aya makuru. Wowe udukurikiye wibereye mu Rwanda, wowe udukurikiye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse nawe udukurikiye wibereye mu bihugu bigiye bitandukanye byaba byo ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi. Wowe udukurikiye uri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka nkubwire ngo ikaze muri aya makuru maze tubashe kuba tugenda turushaho kuba tugenda tuyasangira maze ugende umenyaho ibintu bigeze kuri gatanu kuri kagenzi kako. Munyemerere twinjirane rero muri zimwe mu ngingo z'ingenzi turaza kuba tugenda twibandaho ku buryo bukomeye cyane, aho amakuru akomeye cyane ngo nuko ikamyo zigeze ku 8 zose zongeye kuba zigenda zifatirwa aha ku mupaka wa Kavimvira ngo zipakiye amabuye y'agaciro, ndetse abarwanye ba M23 mu burakari bwinshi cyane ndetse n'ubugome buteye ubwoba abongera kuvuga bati ntabwo twishimiye na rimwe umuntu ukomeza gusahura igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebera, ndetse biyemeza yewe no guhagarika abarwanyi ba FDNB ndetse nabo bari bafatanyije bose mu gushimuta aya mabuye y'agaciro. Ibindaje tugende tubyinjiramo agatano kuri kagenzi kako ngende nkubwira uburyo iyi operation yatangiye aho yabereye ndetse n'uburyo bimeze muri aya masaha. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko mu rukerera rwose abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bagerageje kugaba ibitero bikomeye cyane, ibitero ku ngabo za FARDC ahangaha muri teritwari ya Karemi, ariko kandi habura n'umwe rwose washyira undi hasi. Abarwanyi rwose bahanganye bikomeye cyane ndetse n'aya masaha bakaba bagikomeje kuba abahangana ku buryo bweruye kandi buhambaye ku buryo bugaragarira buri muntu wese. Turerekeza kandi muri Nzanji ya Panda aho naho hari kubera imirwano itahoroshye, aho ari kubera imirwano ikomeye cyane ngo wazarendo rwose ngo zamaze kuba zigenda zikameza ahangago ntabwo zishaka ko umurwanyi wa M23 arenga umutaro. Ibingiye turabyinjiramo hano Inji ya Panda maze rwose turebe uko ibintu byifashe. Ni mu gihe kandi M23 yahanuye drone zigeze kuri 3 za FARDC muri teritwari ya Kibira, aho bivugwa yuko izi drone rwose zaba rwose zari zatatse defenses ikomeye cyane y'abarwanyi ba M23 muri teritwari ikomeye cyane ya Mwenga. Ibi nabyo turabyinjiramo neza tugubwire ibyizi drone ndetse nibyo abarwanyi bizasarambwe bazikoreye ku buryo bukomeye cyane. Ngo bidatinze kandi ngo attack ikomeye cyane mu Kibira aho FDNB na FARDC bakoze icyo wakwita operation turquoise maze barangiza rwose abarwanyi ba M23 barenga ku 18 bose bagenda baburiramo ubuzima ku buryo bweruye. Munyemere rero twinjirane muri aya makuru. Icyo ngusaba no kuntiza umwanya wawe ndetse n'igihe maze koko tukamanuka aya makuru tukareba uko ibi bintu byifashe ndetse n'iherezo ryabyo tukagenda tubyanzura ndetse dutanga uburyo ibi bintu tubona biraza ko bigenda kuri uyu munsi wa tariki 9 z'ukwezi kwa munani 2025. Reka twinjirane mu makuru rero ngo ni amakuru rwose meza kandi yizewe, makuru yihutirwa ngo ni ikamyo zigeze ku 8 zose zifatiwe n'abarwanyi ba M23 ku mupaka wa Kavimvira. Bikaba biri kuvugwa yuko abarwanyi ba M23 bazifunze umwuka ndetse bagahagarika yemwe abari bazitwaye ndetse n'abari baziherekeje bose, aho bivugwa yuko izi kamyo zazigiye guca kuri uyu mupaka wa Kavimvira mu rwego rwo kunyereza ndetse no kuyobya aya mabuye y'agaciro, maze abarwanyi ba M23 mu kwitambika
ndetse n'uburakari bwinshi cyane mu gahinda keruye bagenda bavuga bati ni gute abana b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dukomeje kwicwa n'inzara maginga ya mukaba mukomeje kuba mugenda musahura umunsi ku munsi ubutunzi kamere twahawe n'Imana bushobora kutubeshaho umunsi ku munsi kwibazwa nimba ibihugu baturukamo bo nta mitungo ihaba ndetse bakibaza impamvu baza kurwanya mama 23 atari urukundo bafitiye leta ya Kinshasa ahubwo ari byo baba bishakira ndetse abarwanya ba mama 23 bongeye kwandika bagira bati birahagije iby'ubutegetsi bubi bukomeje kuba bugenda bukorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bikavugwa yuko yewe bagomba guhagarika ndetse no gufata buri umwe wese ukomeje kuba agira uruhare mu gusesagura imitungo y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko mu rukerera rwose abarwanyi ba mama 23 haba bagera baje kuba bagenda bataka abarwanyi ba FARDC ndetse bikavugwa yuko yewe iki gitero cyari igitero simusiga cyari igitero cyatatse ha muri teritwari ya Karemi ariko biri kuvugwa yuko rwose habuze n'umwe ngo wisasira undi kuko abarwanyi ba mama 23 bari ku rwego rwo hejuru bafite imyuka bari kurwana nk'abadahambana. Ni mu gihe ku rundi ruhande rwa FARDC naho batoroshye ndetse batari kwihanganira abarwanyi ba mama 23 abakomeje kuba bagenda babakubita umusubirizo ndetse biyemeje kubacyaha ku buryo bugaragarira buri wese. Munyemerere kandi twerekeza ahangaha Njiyapanda ngwaho hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, imirwano yakasa mutwe ikomeje gusakiranya inyeshyamba za mama 23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC by'umwihariko ahangaha Wazalendo niyo yagafashemo niyo iri kwataka bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi mama 23 yahanuye drone zigera kuri 3 zose z'abarwanyi ba FARDC bikavugwa yuko izi drone zongeye kuba zigenda zihanurwa kuri iki gicamunsi cya tariki 9 z'ukwezi kwa 8 2025 bikavugwa yuko rero mu kwiyemeza gukomeye cyane kw'igisirikare cya leta ya Kinshasa abatahise bacike intege ahubwo bahise bahagurutsa izindi drone ubu bivugwa yuko ziri hafi kuba zagera hano hafi n'umujyi wa Goma. Ibi nabyo turakomeza tugende tubikurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Bidatinze kandi attack ikomeye cyane mu kibira aho FDNB na FDLR bakoze icyo wakita operation triquazations bamaze kubagenda biyemeza uburyo bwo kwigarurira ndetse no guhangana bikomeye cyane muri iyi teritwari ya Kibira ndetse bagahagarika abarwanya ba mama 23 nkuko baje kuba bagenda babyemeza. Ibi ngibi dukomeje kuba tugenda tubikurikirana kugira ngo tubiguhereze gatanu kuri kagenzi kako. Nawe gemwe mukomeje kubana n'ubundi nk'ibisanzwe ni The Boy 250 nkubwira ngo ciao ciao.